Poštovani gledalci, dobar dan, 16 časova i 30 minuta, pratite vijesti Herceg televizije. Ostanite sa nama i sadržaje izdvajamo. Siniša Karan, predsjednik Srpske, dobio 224.384 glasa. Dodik, narod Srpske, rekao svoje. Vjetropark Trusina, snaga vjetra, korist za zajednicu. Veliki vaskršnji post, kako se duhovno i tjelesno pripremiti za najveći hrišćanski praznik. Hor Tribunija premijerno izveo valcar u Beču. Siniša Karan, kandidat SNSD-a, pobjednik je i ponovljenih izbora i novi je predsjednik Republike Srpske. Lider SNSD-a Milorad Dodik proglasio je sinoć izbornu pobjedu kandidata ove partije za predsjednika Srpske, istakavši da je veća nego na prethodnim izborima. Proglašavam pobjedu Siniše Karana koja je veća nego što je bila na prošlim izborima. Prije nekoliko mjeseci razlika je bila 9.577 glasova za Sinišu Karana, danas je ukupno gledano, sabrano, oduzeto i tako dalje. Ovo je 10.360 i nešto. Dakle, povećali smo ovaj rezultat, u prebijenom stanju to je to. Hvala svima, prije svega našim aktivistima, svim našim ljudima, opštinama. Hvala svima i onima koji nisu izašli na izbore, ali su strijepili ovog dana ili imali neugodnost čekajući šta će se desiti. Mi smo znali šta će se desiti. Zato smo bavili se odgovornim državnim poslovima, a ne špekulacijama na terenu. Slušao sam malo prije predsjednika SDS-a koji je poražen na ovim izborima i nije mu pomogla ni ta funkcija. Vjerovao sam da je kao intelektualac sposoban da prizna poraz i da to kaže, međutim to nismo čuli. Ali obično kod našeg naroda onaj ko gubi ima pravo da se ljuti. Mi smo pobjedili, ne njega, on je bio marioneta u ovom. Pobjedili smo Šmita, pobjedili smo međunarodni faktor koji je ovdje posijao nered. Pobjedili smo Sarajevsku čaršiju, bosansko-bošnjačku, muslimansku političku elitu koja je sve učinila da on izvrši pritisak na Centralnu izbornu komisiju koja je političko tijelo, a ne nezavisna komisija kako sebe žele da predstave. I učinili su i mislili da će ovim izborima Republika Srpska ući u dodatni stepen destabilizacije. Sve to naravno nije se ostvarilo njima. Ovo je naša večer za slavlje. Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan zahvalio je građanima Srpske na podršci, poručivši da je njegova pobjeda državnički odgovor naroda na pokušaj urušavanja ustavnog poretka i pozicije Srpske. Hvala vam, dragi narode Republike Srpske. Hvala mom srpskom narodu. Zahvalno svima pojedinačno, cijeloj Republici Srpskoj, koji su dali glas i podržali, ne Sinišu Karana, podržali našu Republiku Srpsku. Hvala vam što ste svi preko mene, preko moga malog imena, odbranili ono što smo već nekoliko puta na ovakav način branili, odbranili naš suverenitet našeg srpskog naroda da sam odluči o sebi. Zahvaljujem se vama, gospodine predsjedniče Dodik, hvala vam na ukazanom poverenju. Zahvaljujem se svojoj partiji, SNSD-u. Zahvaljujem se svim svojim koalicijnim partnerima, prijateljima. Mi nismo više koalicijni partneri, mi smo prijatelji, mi smo drugovi, mi smo zajednički stvaraoci ove suverene Republike Srpske. Mi smo stvaraoci te odgovorne politike. Ovo je noć kad počinjemo ponovo, ali još jače da radimo ono što radimo već 23 godine. Sve što radimo i nastavit ćemo da radimo u interesu naših građana, u interesu naše Republike, napretka sve i jednog našeg građanina i onih
koji nisu glasali za nas i oni koji nisu uopšte glasali, od večera svi su naši građani, sa posebnom zahvalnošću onima koji nas vam dali ovu šansu. Ono što smo više puta ponovili, ponovit ćemo i večeras. Srpski narod to prepoznaje. Nisu ovo bile obični izbori. Bio je plebiscit. Plebisciti su oni izbori kad se borite protiv velikih neprijatelja, kao što je onaj nesretni Schmidt, koji je mislio da nam može srušiti narodnu volju. Ovo je državnički odgovor naroda Republike Srpske na pokušaje da nam urušite našu snagu ustavnog poretka i ustavne pozicije Republike Srpske, koju nećemo nikada, pa ni ovaj put, nikada dati ni za što. Ovo je bila odbrana ne samo institucije Republike Srpske, predsjednika Republike, nego Ustava koji nam daje našu punu dejtonsku samostalnost u ovom ustavnom okviru. Zapamtite ovu riječ, dejtonska samostalnost. Ovo je bila naša odbrana institucija i upravo te samostalnosti. Ovi izbori su bili jasan odgovor srpskog naroda koji živi ovdje i svih građana Republike Srpske na pokušaj zloupotrebe svih onih institucija, prije svega pravosudnih, koje ni Ustav ne poznaje, koji su stvorene bile samo zato da nam sruše naše institucije i našu Republiku Srpsku. Gost vijesti danas je gradonačelnik Trebinja, gospodin Mirko Ćurić. Razgovarat ćemo o aktualnim dešavanjima koja su ključna za razvoj našeg grada te planovima za naredni period. Gospodine Ćuriću, dobar dan i hvala vam što ste sa nama danas. Dobar dan i pozdrav i vama i svim gledalcima i hvala vama na pozivu. Zaista je mnogo tema o kojima ćemo razgovarati, ali evo da se osvrnemo na one najsvježije, najaktuelnije. Juče su održani izbori, ponovljeni u nekoliko lokalnih zajednica i Siniša Karan ponovo je ubjedljivi pobjednik. Šta vam rezultati izbora govore i birači, odnosno poruka birača koji su poslali svojim glasanjem za vladajuću stranku? Pa iskreno ja bih iskoristio priliku prije svega da čestitam gospodinu Karanu na pobjedi izbornoj, koja je bila nepotrebna, da smo načisto. Nepotrebna u smislu provođenja procedure. A činjenica je da upravo to neko želio da destabilizuje Republiku Srpsku, ali ovo nije im pošlo za rukom, nije im uspjelo i upravo nam je pobjeda bilo jedino rješenje. Istrošili su se resursi, istrošili su se ljudi. Čak u određenom trenutku ne možete više ni objasniti u 3 godine 3 izbora. Onda kakva je to stabilnost države? Ali evo kažem opet, nadam se da to više neće biti praksa, da se to neće primjenjivati, nego ako su izbori 4-godišnji, onda će se znati da je to mandat i u nekim izuzetnim situacijama kada može doći do prestanka mandata. Sve ostalo, ovo je pokazivanje sile. Znači ovo je očito pokazivanje sile određenih ljudi koji su dali sebi za pravo. Zamislite, noć uoči izbora vi mijenjate predsjednike biračkih odbora. To nikada do sada nije bilo. Bio sam i u izbornom, da kažem, odboru biračkom. Bio sam u gradskoj izbornoj komisiji. Bio sam, nema gdje nisam. Što se tiče provođenja izbora. I vi dođete u situaciju da neko ko je sve pripremio, završio, promijenite. Pa to više, kažem, gubi svaki smisao. Ali evo, ono što želim da kažem, jedno veliko hvala svim ljudima koji su dali podršku, koji su još jednom dokazali da se ne treba i neće mijenjati ljudska volja. Znači ima ljudska volja koja kaže želimo za predsjednika tog i tog gospodina i to i to, gospodina i to i to. Sve ostalo, kažem opet još jednom, troši vrijeme, troši energiju, takvi smo kakvi smo, veoma je važno da budemo složni, da budemo jedinstveni, idealno opet se dokazalo ne postoji, nego upravo se i tu tražio razlog juče da li je provedeno nešto kako treba, a da li nije. U svakom slučaju da su bili drugačiji rezultati, vjerovatno bi bilo da je sve ispravno. Ali pošto niste zadovoljni rezultatima izbora, onda ćete vi komentariti da li nije. U svakom slučaju, pa tako, pa ne, evo, kažem iskreno tu, hvala i određenim ljudima, uvijek je bilo, kako kažu, ljudi i ne ljudi. I uvijek je bilo da neko povede i pokrene. Pa tako, pa ne, evo, kažem iskreno tu, hvala i određenim ljudima, uvijek je bilo, kako kažu, ljudi i ne ljudi. I uvijek je bilo da neko, pobjedili ste, idemo dalje. Jer i to se moglo praviti neka dodatna tenzija, a upravo sam bio juče u kontaktu sa mojim kolegama, pobjedili ste,
idemo dalje. Jer i to se moglo praviti neka dodatna tenzija, a upravo sam bio juče u kontaktu sa mojim kolegama iz lokalnih zajednica, to je ogroman pritisak bio. Nema ko nije došao na biračka mjesta, koji nema nikakve veze ni sa tim gradom, ni sa tim biračkim mjestom, ništa, i to je u redu. On će stajati uredno ispred biračkog odbora i vršiti pritisak, snimat, slikavat, i onda reći poslije nije provedena procedura kako treba. Ali evo, kažem, to govori o njima, ali evo, naša poruka je još jednom čestitamo gospodinu Karanu, sigurno da će biti puno truda, zalaganja, da se nastavi, da bude stabilno i Trebinje i Hercegovina i Republika Srpska, ali zato smo tu. I već danas, kao što je predsjednik Dodik rekao, već danas krećemo sa radom. Nema, tako je, znači već danas do jučer što je bilo tako kako je bilo, danas već ide radna klima što kažu i nastavljamo sa svim onim nekim projektima koje smo započeli u prethodnom periodu. Malo ste tu radnu klimu promijenili prethodnih dana, nekoliko ste ih proveli u Beču jednim lijepim povodom. Trebinje je bio partner na Bečkom, odnosno Svetosavskom balu u Beču. Kako je bilo, evo da nam sumirate utiske i koliko vam je zadovoljstvo da sa svojim sugrađanima na tako lijep način zajedno predstavljate? Je bila na Svetosavskom balu u Beču, da su još pod utiscima, da jednostavno se to ne može opisati. Ja kažem, evo i sada ponavljam, stvarno nas je bilo, Bogu hvala, dosta, preko 200 iz Trebinja. Ali ja bih volio da ih je još bilo. Poziv je bio za sve. Znači nije tu bilo sad izdvojeno ko može, ko ne može, ko hoće. I nije to samo ove godine, to je svake godine. Činjenica je, trebate da imate određene putne troškove, trebate da imate troškove da obezbedite mjesto, da se smjestite, da razumijete. Znači to iziskuje sigurno i novca, i truda, i vremena, ali u svakom slučaju to je nešto što se ne može opisati, pogotovo zašto da ne podijelim sa vama prije nekih malo manje od godinu dana, kada su nam došli, slobodno mogu sad da kažem, prijatelji iz Austrije, gospodin Filipović, gospodin Vidović sa njihovim saradnicima ovdje i predložili, u prvom momentu smo pomislili da li mi to možemo. U svakom pogledu. I finansijski, i kadrovski, i uopšte, da li imamo kapaciteta, međutim, smo pomislili da li mi to možemo. U svakom pogledu. I finansijski, i kadrovski, i uopšte, da li imamo kapaciteta, međutim, odluka je bila na nama u tom trenutku. I mi kada smo malo razmislili, rekli smo idemo, pa kako kažu, šta bude da bude. Su ispunjena očekivanja. I onda, naravno, kako je vrijeme teklo, obuke, naši bili tu non stop prisutni i bilo je raznih opcija. Bilo je mogućnosti nekih da se još nešto prezentuju ili da nešto ne bude prezentovano. Ali ljudi koji se bave sa tim su procijenili ovo može, ovo ne može. I evo, došli smo u situaciju ne da smo srećni, nego presrećni i ponosni, vjerujem. I ponosni kako se to odradilo. Koristim priliku sada, bit će prilike i narednih dana, da se zahvalim svim učesnicima. Zamislite kad naš hor pjeva, znači otvara Svetosavski bal, himna Svetom Savi, znači vi stojite tu, sjedite, učestvujete uopšte u trenutku, samo Trebinje se spominje. Isto tako, naša kulturno-umjetnička društva otvaraju bal njihovim plesom. I onda zamislite da li je to realno, da li je to moguće. Ja vam opet kažem, evo ja sam juče malo prošetao kroz grad i čisto malo, nema osobe koja me nije zaustavila sa komentarom kako je bilo, što znači da je ispraćeno, da nema tu politike. Svi su imali i prije nas šansu neku, da to neko učestvuje, da bude, da tako mislim. Nije bio niko. Prva lokalna zajednica iz Republike Srpske je Trebinje. Činjenica je, mi smo svjesni, nije ovo svima nešto što mu odgovara. Mnogi su možda sebe vidjeli tu, ali nisu bili. Kažem, još jednom zahvaljujem organizatorima koji su nam dali šansu, koji su nam bili bukvalno podrška od početka do kraja. Podrška, kažem, od početka do kraja, jer nije to bilo lako. Ni finansijski, ni oni su nam bukvalno rekli, mi sve što budemo mogli i možemo, bit ćemo vam na raspolaganju. I stvarno je to tako bilo. Veliki broj naših sugrađana, kao što sam i ja, otišli su i privatnim vozilima i razumijete, znači, jer neko odmah pitanje je negdje bilo između ostalog, ko snosi troškove, kolike su, ne, isto tako su rekli naši načelnici odeljenja, direktori, ne, ko ide, ima troškova što ima, ne odričemo se i dnevnica i razumijete, znači nama je čast da budemo tu, da budemo dio tog tima. Pa zamislite, vi ulazite u jednu salu koja je ono što kažu svjetskog, nije što kažu, nego je to tako, svjetskog ranga. Dočekuje vas pano Trebinja.
pa vas dočekuje prezentacija Trebinja, pa vas dočekuje poklon na kraju kada idete kesa grada Trebinja. To je pitanje, možete vi imati neki novac i želiti negdje, ali kome ćete vi to podijeliti? Na kom mjestu? Gdje? Tu je bilo 3000 ljudi. I zašto da ne kažemo istinu, ne može tu svako ni da dođe, da priušti sebi. Jer tu treba izdvojiti i novac i pripremiti se, što kažu, i garderoba, i sve to košta. Znači, došli su ljudi koji imaju novac, koji znaju zašto dolaze i šta tu žele da vide i kako da se provedu. A upravo, prema informacijama organizatora, nikada brojniji nije bio bal nego ove godine, do sada. Daj Bože, što kažu, da bude i sljedeće, još brojniji, mi nemamo ništa protiv nikog, ali mi smo ponosni što smo mi bili ti, gdje je do sada zabilježen najbrojniji prisustvo. Tako da, pod utiscima smo svi i evo, kažem, i ovih dana ćemo malo i razgovarati i uvažiti sve, da čujemo i njihova mišljenja, njihove komentare i ono što smo rekli sa ponosom, pitanje da li ovo možemo u skorije vrijeme možda da ponovimo. Pa evo, kažemo, u svakom slučaju ja sam i stava i opredeljenja, daj Bože da nam svaka godina bude sve bolja i bolja i naprednija, ali ovo je nešto što stvarno treba da se doživi. Jeste li posjetu u Beču iskoristili možda za neke razgovore, konkretnije saradnje? Pa sigurno da jesmo i obišli smo i našu hercegovačku kuću koja je zajedno sa krajiškom kućom u jednom objektu i ponosni smo i na to i upravo smo razgovarali kakva je potražnja, da li ljudi pitaju za naše proizvode. Ono što nas je oduševilo ne samo u Beču i Austriji, nego upravo iz ostalih država traže. Činjenica je da je to pretežno naš narod. Ljudi koji znaju porijeklo tih proizvoda i da znaju da je dobro. Upravo su oni počeli i dalje, znači, da distribuiraju, da snadbijevaju, jer ima i online prodaja. I evo, sada opet ide poziv svim našim proizvođačima da se potrude za svim onim proizvodima kojima je potražnja, a to im mogu reći i u Hercegovačkoj kući, da proizvode još. Mi ćemo im biti maksimalno na usluzi. I naravno da smo razgovarali sa našim predstavništvom i evo već praksa posljednje 2 godine, veliki broj privrednika iz Austrije dođe za slavu grada. Evo sad već nekih interesovanja postoji vezano za otvaranje određenih pogona. Ovdje, kažem, činjenica je malo to teže ide jer ipak je malo nezgodno krenuti, pogotovo ako prvi put dolazite. Jeste, ali opet kažem, jedno veliko hvala svima njima jeste koji nam daju šansu i na nama je. Iskreno možda smo očekivali i više naših privrednika da prisustvuju. Mi smo ovdje pozivali, radili prezentacije, ali nije bilo pretjerano, da kažem. Ali mi smo iskoristili priliku, imali smo kataloge, imali smo prezentacije i Novog Trebinja i kompleksa grada Suca i uopšte turističke ponude u Trebinju, sve smo to prezentovali, podijelili, tako da evo, nema razloga za sumnju da ćemo sigurno povećati broj turista, prije svega naravno iz Austrije, ali zašto ne reći, evo, prema informacijama organizatora, da je bilo prisustvo iz preko 25 država svijeta na Svetosavskom balu. Tako da to sve dovoljno govori upravo o brojnosti i uopšte, da kažem, onim svim nekim državama koje uzmu učešće i naravno da je to pretežno naš narod i to su ljudi koji su porijeklom i iz naših krajeva, ali u svakom slučaju trebalo je okupiti tako veliki broj ljudi i održati na onakvom nivou da to izgleda veličanstveno i da ste ponosni što učestvujete u tom. Sve te posjete, manifestacije zapravo su put razvoja Trebinja, da se čuje za Trebinje, da postoji interesovanje i naravno da se ulaže u Trebinje. Pa evo kada sumirate ovu godinu za nama, da li ste zadovoljni kao gradonačelnik koliko Trebinje napreduje, kako se razvijaju projekti i šta biste u 2025. izdvojili kao krunu nekog uspjeha? Pa jeste, evo kao što ste i rekli, veoma je važno da su to investicije, da to nije trošak. Naravno da će uvijek se naći neko da kaže, putovanja, nema veze. Ali kada vi to sumirate i vidite šta je rezultat, to je za nas investicija. I upravo evo ono što je veoma značajno, mi gledamo da napravimo neke dugoročne planove, da vidimo šta je realno da se radi u ovom periodu, a šta je realno da se očekuje u nekom narednom. Tako da evo mi smo odradili što se tiče 2025. godine, veoma veliki broj projekata. Evo konkretno nismo nekada mogli ni zamisliti da će bolnica da se uradi u ovakvom, da kažem, obliku i da će biti projekat koji je na ponos svih nas
Ali evo, odradili smo zajedno uz podršku vlade Republike Srpske i nastavit ćemo i u narednom periodu da vidimo da to bude, što je veoma važno, opravdan projekat, održiv projekat. Jer najlakše je nešto investirati pa reći, evo sad super, ajmo povesti nekog da to pogleda. To nije objekat za gledanje. To je objekat da bude u funkciji. I čak smo i to spominjali prije završetka radova. Hoćemo da bude i onaj komercijalni dio. Da jednostavno se pokaže opcija neka ljudima koji žele da zarade više, da im se daje pod nekim uslovima, da se u tom prostoru odradi neki zahvat koji je komercijalnog tipa. Ako su ljudi spremni da plate i žele da ulažu i u sebe, znači za zdravlje se zna. To je nešto što je osnovno, što treba da bude u funkciji od našeg doma zdravlja do bolnice, što treba. Ali sve ostalo, izvinite, ako mi imamo nekog ko može to da odradi, bilo da je u pitanju estetska hirurgija, bilo da je u pitanju bilo šta drugo, izvolite. Ima li naš čovjek da to radi? Ima. Završava. Ima li neko drugi da to radi? Da mu mi dajemo prostor pod određenim uslovima? Ima. Dovedite ga. Ako ostale države od tog profitiraju i imaju prostor da daju bolje plate, da daju, zašto to mi ne bi radili? Pogotovo ako imamo uslove kakve sad trenutno imamo. Tako isto. Da li želimo da na postojećem mjestu, lokaciji bude neki, da kažem, dom za stara lica ili kako ga već nazvati, manje je važno. Koliko je važno da on bude u funkciji. Da se povežu fondovi, zašto ne i Austrije, jer i o tom smo razgovarali. Da vidimo šta je to što treba mi da uradimo da bi ljudi u trećoj životnoj dobi ili kako već dolazili na naše prostore. 270 sunčanih dana u godini imamo. Blizu more, blizu planina, miran grad, evo, nova bolnica. To je sve što je bilo preduslov da bi ljudi došli na naše prostore. Tako da na nama je sada da iskreno zasučemo, što kažu, rukave, da nastavimo da radimo i da Trebinje ide naprijed. Imamo još raznih projekata. Naravno, evo, malo duže vremena je potrajalo i vezano za slobodnu zonu, za realizaciju, ali evo sad iz ovog novog kredita i tu smo planirali određena sredstva, hoćemo da ih stavimo u funkciju čim prije. I ja očekujem do kraja godine da ćemo mi tu staviti u funkciju, nadam se da ćemo i u međuvremenu iznaći pravo rješenje. Neko pomisli u određenom trenutku, pričali ste o tom, zar to nije već realizovano? A ti isti svako malo izbori, smjene, pa to destabilizuje, Trebinje destabilizuje Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. Jer ako vi imate stabilnu državu, očekujte investitore. Ako imate nestabilnu državu i bavite se ovim što se mi trenutno bavimo, pa to sve odvraća investitore ozbiljne. Zašto bi on ulagao kod nas kad može negdje drugo? Gdje je mirnije, gdje je stabilnije, gdje se znaju procedure. Ovdje se kod nas, nažalost, kad se smijeni predsjednik biračkog odbora noć uoči izbora, onda ništa ne zna. Ali evo, kažem, nema veze, borit ćemo se i sa tim i sa mnogim drugim izazovima i problemima, ali je veoma važno da imamo ljude, prijatelje koji nam vjeruju. Evo i danas smo imali određene sastanke, pa je li moguće da će se ovo novo Trebinje izgraditi? Pa je li ovo neka priča? Je li ovo... O tome se zapravo i najviše priča. Pa evo vi nam recite, koje su prednosti novog Trebinja, kako ga vi zamišljate, je li to zapravo vaša vizija Trebinja u narednim godinama? Ovo je sve realnost. Evo ja ću danas prije nego što počnem da pričam o novom Trebinju reći, 2017. godine, kada smo usvajali srednjoročni plan grada Trebinja, šta je to šta ćemo raditi u narednih 6 godina? I kada smo iznijeli pred odbornike, naše građane naravno, koji su slušali i gledali preko medija, rekli smo da 168 miliona maraka investicija planiramo ugraditi, uraditi u to i to. Odbornici su rekli opozicioni, pa ovo jeste lijepo zvuči i fino je za čuti, tako ovo nije realno. A danas smo došli u situaciju, nakon 6 godina, imamo 350 miliona uloženih. Ne 168, nego 350. Jer je samo bolnica 130 miliona, a rekli smo da ćemo uložiti tada možda nekih maksimalno 50, jer ne treba nam veći objekat, međutim, uložili smo. Pa da vam ne pričamo, a zašto ne spomenuti jednu obilaznicu, drugu obilaznicu, slobodnu zonu, pa popločavanje starog grada, pa duhovni centar Mrkonjići. Veliki broj tih projekata je bio samo na papiru. Imamo želju, želimo ga i dobar je. Ali, kad dođe realizacija, onda tek vidimo
da smo to zajedno odradili. Niko to nama nije došao nešto sa strane i rekao mi smo to određivali. A što se tiče tih smo projekata našli koje ste finansijere. spomenuli, je li oni idu planiranom dinamikom? Što se tiče i obilaznice, evo vidimo da i Stari grad nastavlja sa radovima, iako su, kao što ste rekli, neke procedure malo i usporene. Da li će to sve... Evo ja kažem zašto ne podijeliti sa vama kada god ima prilika i gdje god daje mi neku izjavu, ja kažem nismo prezadovoljni dinamikom. Da li je u pitanju nekada vremenska prilika, odnosno neprilika, da li su u pitanju nedostaci radne snage, da li su... Ali to smo mi. I to je nešto što je realno. Evo kući kada tražite bilo kog majstora, pitanje je da li ga možete dovesti kada vi želite. Bez obzira što imate novca. A ne mi što moramo provesti javnu nabavku i izabrati izvođača. Razumijete? Sve to treba provesti proceduralno i završiti ono što kaže da se bude zadovoljno do kraja. Tako da, evo, nadam se upravo da ćemo se i sa tim projektima sigurno ponositi. Evo, kao što ste vi spomenuli, i popločavanje Starog grada i uopšte izgradnja duhovnog centra Mrkonjići. Evo, narednih dana očekujemo, kiša nas je malo usporila, već smo očekivali početak radova na fontani Česmi u Starom gradu. Tu smo dobili donaciju od pokrajinske vlade Vojvodine 85.000 eura. To će da bude po nama ponos Trebinja. Onaj ambijent u Starom gradu, ono popločavanje, sve to ima svoju dimenziju i lijepo je, ali kada uradite onaj centralni trg i tu stavite jedno obilježje, poput Česme koju je i Dučić želio i na neki način opisivao kako bi to trebalo da izgleda, tako da, a isto tako ćemo ostaviti stakleni dio da se vidi ostaci tih starih objekata koji su bili tu, jer i to je oduzelo vremena, istraživanje, ali ako Hoće smo biti već... sve spremno do turističke ljetne Pa sezone? ako smo već u fazi nekoj da upravo iskoristimo sada priliku i istražimo, veoma je važno bilo da istražimo, ali kao što ste vi rekli, očekujemo do početka prave, da kažemo, one ljetne turističke sezone, da će biti završeno. A ovo govorim iz razloga jer 365 dana u godini je u Trebinju sezoni. Evo i sada imamo poteškoće, probleme prilikom radova, ljeto je nekako naiđe neka grupa vježba. Pa evo, kažem to iz razloga da će i danas neko da prokomentariše. Reći će, gužve su, vi ste našli ovako. Ne možete vi. Jednostavno, ako želite da se razvijate i gradite, morate imati određene poteškoće, probleme. Evo i sada, zašto ne reći? Veliko hvala i mještanima Polica koji će u narednom periodu biti, ono što se kaže, vjerovatno najizloženiji tim nekim poteškoćama kretanja. Radi se kanalizacija otprilike oko 5 miliona konvertibilnih maraka, ali to je investicija koja se čeka godinama. I donje i gornje Police rade oborinsku fekalnu kanalizaciju, ne mogu se kretati ni vozila u određenom trenutku, ni autobusi prema Hercegovačkoj Gračanici i to, ali sad smo to odlučili, sad je trenutak prije ove, da kažem, zvanične sezone i do izgradnje i obilaznice za Hercegovačku Gračanicu da malo izdržimo. I hvala im, kažem, opet još jednom na tom, na razumijevanju. Trudit ćemo se i u narednom periodu da nastavimo sve te projekte, da budu na ponos svih nas i sistem vodosnadbijevanja smo odradili i upravo, kažem, i taj dio naselja je bio upravo u nekom prethodnom periodu drugačiji od ostalih i tu su bila ograničena i kretanja i određeni vremenski periodi, pogotovo kada su bile kiše, su nas usporavali u tom, ali evo, završili smo i upravo kažem da je to nešto što će biti na ponos svih nas i što će sigurno zapamtiti generacije i u narednom periodu i reći hvala svima nama koji smo nakon toliko godina odlučili da to investiramo, jer nije ništa lako. I ovo je isto mogao neko prije nas da uradi, ali nije uradio. Čekalo je nas i čeka nas i nema veze. Tu smo da radimo, zato i jesmo tu i trudit ćemo se i u narednom periodu takvih i sličnih projekata još više da bude, jer nekako živimo u vremenu sad i odmah. Ima li nešto ili nema nešto? Kada želimo nešto da podcijenimo, kažemo 21. vijek je, što se vi hvalite asfaltima, što se hvalite s ovim, što se hvalite s onim. I to je mogao neko prije da odradi i asfalte i sve, ali nije. Evo, kažem opet još jednom, trebamo da sumiramo rezultate i trebamo da mjerimo učinak i rad i djela su nešto što ostaje iza nas. Od priče, od komentara nema ništa. Niko od tog ne živi, niti može da funkcioniše, nego upravo kroz ovakve slične projekte mi trebamo da nastavimo, da radimo, da gradimo. Evo, dotakli smo se i Novog Trebinja i komentara i tu naša zamisao je od grada Trebinja trenutnog do Novog Trebinja da ide putna infrastruktura iz kreditnih sredstava
duga otprilike oko 4 km i 100 metara i da budu po 2 trake, da bude pješačka zona, da bude pješačka staza, da bude biciklistička staza, da budu drvoredi. Ne može ni to preko noći. Vi kažete nekom nešto je super, nešto je lijepo i evo, sad završit ćemo ga brzo. Ma ne treba da zavaravamo nikog. Neće ništa biti brzo, ali ako svi zasučemo rukave i damo učešće svoje, doprinesemo, bit će prije realizovano. I bolnica bi vjerovatno bila prije realizovana da nismo imali određene poteškoće i probleme. Ali nema veze. Izdržat ćemo i iznijet ćemo sve te neke poteškoće ili probleme, ali sada se ponosimo sa njom. I taj isti prvi neki koji je neko komentarisao, sada bi došao da neku uslugu, razumijete? Znači, ali nema veze, kažem opet i to i za Novo Trebinje. Da li to već prokomentarisano kao previše futuristično, kao da li je realno, da li je moguće, da sve je moguće. Sve je moguće ako budemo mi ti koji ćemo odlučivati o našoj sudbini. I ako damo doprinos. A najlakše je nekoga, kao kažu, i srušiti i prokomentarisati ga da to nije realno, da se to neće završiti. Ajmo mi iz našeg ugla da vidimo i da se aerodrom, ako Bog da, realizuje. I Novo Trebinje. Jer činjenica je, ne možete vi više u Trebinju puno diktirati što se tiče prodaje stanova. To diktiraju kupci. Ako je kupac spreman da da 2.500 eura ili 3.000 eura za kvadrat stana, ko je taj, pođimo od sebe ako se bavimo sa tim da bi prodao ispod te cijene? Trebinje svakako prednjači što se tiče prodaje. Tako je. Znači, ko je taj? A isto tako, ako želimo za naše sugrađane da obezbedimo cijenu kvadrata po 2.000, po našim procjenama, 2.200 maraka, trebamo otvoriti nova mjesta za gradnju. I trebamo usloviti. Da kažemo, ovdje se može graditi samo to i to po tim uslovima. Po nama je to priča sad više realnija nego prije 5 godina. Prije 5 godina smo pričali o zgradi za mlade bračne parove, ne može, pa se došlo do cijene od 1.250 maraka i sad se taj stan može prodati puta 3. Da nema naravno onaj teret da se ne može preprodavati u 10 godina. Ali hoću vam reći, i to neko nije vjerovao i pokušao i da podcijeni i ovako i onako. Ali nema veze. Uvijek su bili oni koji su vjerovali, koji su radili i dosta je to teže, ali nema veze. A onaj određen mali procenat koji je pričao, komentarisao, on nema dijela, nema veze. Tako da u Novo Trebinje vjerujemo, u Novo Trebinje već želimo da ulažemo, već se radi projektna dokumentacija određena kako bi to trebalo da izgleda i isto tako planiramo određene javne investicije da radimo u Novom Trebinju. Je li to kongresni centar, je li to sportska dvorana, je li to neki dom zdravlja u dimenziji, obliku kakav treba, je li to vrtić, je li to škola, sve to treba. Po nama je to nešto što upravo treba da daje stabilnost ljudima koji žele tu da žive. I ako vi to želite da obezbijedite, mi ćemo to tako raditi. Znači, na taj način privući ljude, ne da bi mi na neki način napunili taj dio grada zato što vidimo da je prazan, nego da bude održiv sutra i da budu ljudi zadovoljni. Jer mi smo svjesni, nakon tih nekretnina od po 2.000 maraka i malo više možda, da će sutra možda doći neko i prodavati više. Ali mi smo rekli, evo i sada koristim priliku, dajte nam neke smjernice, a mi već imamo da smo načisto, mi ne tražimo da nemamo rješenja, mi imamo rješenja, ali želimo i od naših sugrađana da čujemo da ne bi sutra bilo vi ste napravili uslove i to podijelili nekom kome ste vi želili. Ne, to mi ne želimo. Recite nam vi, naši sugrađani, šta je to što trebamo da stavimo u uslove da bi dobio onaj ko zaslužuje. Je li to da ste rođeni u Trebinju, da ste završili osnovnu školu u Trebinju, srednju školu, nebitno šta. Recite šta je to od uslova i da takav poziv napravimo. Tako da evo, radi se već na tom. Zahvalio bi ljudima koji su već pozivali, slali mailove, pisali sugestije. Veliko im hvala. Već su oni ti koji su se uključili, žele da učestvuju, vide li oni sebe tu ili ne vide. Nama to toliko nije važno. Koliko je važno da ćemo to mi sve sumirati, vidi šta je realno, šta nije i shodno tom napraviti poziv. I evo, kažem opet, nije to priča da se ispriča, sredstva iz kredita su obezbijeđena, već provodimo sve te neke procedure koje su neophodne i nadamo se da će i oni ljudi koji su vlasnici zemlje imati razumijevanja kada bude otkup, jer ne možete vi nikada tu procijeniti da li ćete nekom izuzeti kompletno zemljište ili dio. Ali ako mu izuzmete dio, što je pretežno najčešći slučaj,
onda na onom ostatku parcele koji njemu ostaje, vrijednost nije više kao što je trenutna, nego puta 3 i više. Tako da, eto, tu očekujemo maksimalno razumijevanje, ali ako proglasite opšti interes, ako idete u proceduru, vi možete raditi, a onda, evo kažem, nažalost, ali i to se dešava, završite na sudu i onda na kraju sud kaže toliko je, koliko se procjenjuje i grad nikog do sada nije, naravno, niti može oštetio, nego koliko sud presudi, da li imamo mi naše procjene. Jer logično je, ako plaćate porez na jednu cijenu, po nama je to mjerodavno da toliko to i vrijedi. A vi hoćete da plaćate porez na manju vrijednost, a da vam se otkupi po većoj, malo tu logika, ono što kažu, nije baš ono što kažu u saglasnosti sa tim, ali nema veze. Evo, šta se procijeni, što procijeni vještaci, mi smo tu da vidimo da ako se ispoštuju sve te procedure, da ljudi budu obeštećeni onako kako to treba da bude, ali da se ne zaustavi širenje Trebinja. Po vašoj procjeni, kada je realno da se počne sa procedurom novog Trebinja? Vjerujemo da mnogo stvari ne zavisi od vas, ali evo šta vi i vaši saradnici procjenjujete kao realno, kada da se krene sa time? Pa evo, prema nekim procjenama, otprilike čak preko 70 do 80% putne infrastrukture koja treba da prođe je vlasnik zemlje, grad ili republika. I to je već nešto što je nama itekako značajno da možemo da krenemo sa radovima. Ali evo, ja očekujem već tokom ove godine da ćemo provoditi i eksproprijaciju uporedo i proceduru izgradnje. Znači, ja očekujem tokom ove godine da ćemo mi pokrenuti sve te procedure i nadam se, ako Bog da, evo, kao što smo i planirali u narednih godinu, 2 dana, da će se tu već vidjeti neki obrisi, ono što se kaže, i naznake šta bi gdje trebalo da bude i da se krene sa izgradnjom. I evo i sada koristim priliku, zašto ne reći, poziv je sada takav i cijene su prema procjenama našim sada takve. Šta će biti za 2, 3, 5 godina, mi to ne znamo. Ali ako krene da se gradi i ako budemo to dobro isplanirali, nema razloga za zabrinutost, nego upravo Trebinjci, Trebinjke trebaju da imaju privilegiju i upravo je to jedan od načina kako doći do povoljne cijene nekretnine u Trebinju. Posebno za mlade, je li tako? Tako je, i prioritet zgrade za mlade bračne parove, sam naziv je bio za mlade bračne parove, ali zašto ne reći i one koji imaju veći broj djece? Ako su nam puna usta djece i pričamo da treba da nas bude više ovdje, znači i to smo planirali da budujemo. Prirodnije je, ako porodica ima više djece, da im treba više ustupaka i da trebaju oni prije da dođu do nekretnine nego neko ko je i čak i neoženjen ili, razumijete, znači sve ćemo uzeti u obzir i evo, kažem, nadam se da ćemo uspjeti upravo na najbolji mogući način da realizujemo taj projekat i ovo želim također da podijelim sa svima vama, sa našim gledalcima naravno također, nema ko ne priča o novom Trebinju u regionu. Znači, bukvalno ljudi su zainteresovani, žele da osjete, da vide, da daju doprinos i onda ako mi ne vjerujemo u to, onda šta još treba da da. Jer zašto ne reći, evo i sada nakon ovog putovanja, nema mjesta kao što je naše ovdje i naše podneblje uopšte. Ovakvog neba, ovakve klime, čiste vode, znači malo je takvih sredina. I upravo oni koji su van granica priželjkuju da kupe nekretninu u Trebinju. Tako da onda tu razlog više da i mi nađemo način i vidimo šta je to što bi mi mogli da damo kao doprinos da naši ljudi prije svega ovdje kupuju nekretnine, žive, jer ono što želim također da podijelim sa vama i problem većih gradova je nedostatak djece. Kad dođu ljudi sa strana i ovdje vide, Bogu hvala, veliki broj djece i to je živ grad. Čaba vi gradite nekretnine i mislite nešto ste uradili, prodali se neki stanovi, ako su oni prazni, ako nema djece, ako nema života, i to ne vodi ničem. Tako da evo, poruka svima da se potrudimo kao društvo, zajedno da damo svoj doprinos, da nas ima što je moguće više i da stvorimo uslove da što veći broj ljudi ovdje nađe i posao i osnuje porodicu i živi. Dakle, i u 26. svakako su prioriteti bolji život u Trebinju, je li tako? Nastavljate sa projektima? Sigurno, evo ovo što smo sve nabrojili, prioritet je novo Trebinje i najveći akcenat u 26. je, zašto ne reći, na novom Trebinju, ali nećemo izostaviti ni ostalo. Veoma nam je važno i kao što ste primijetili i na Skupštini prilikom usvajanja budžeta želimo da izdvajamo veća sredstva i za sport.
želimo da podržimo kulturu, želimo da podržimo i socijalu, zašto ne reći. Evo, mnogi možda i ne znaju, zajedno sa Republikom 3.700.000 maraka izdajemo za podršku socijalnim kategorijama. Malo je lokalnih zajednica kao što je Trebinje da ispoštuje ta zakonska prava i proširena prava. Jer proširena prava nisu obaveza zakonska. Ali ako smo mi procijenili da to treba, mi ćemo to podržavati. Da li tu ima i ovakvih i onakvih, da li neko dokumentaciju priloži ovako, onako. I o tom se treba baviti. I zašto ne reći? Svaki dinar, svaka marka je važna. Tako da, evo, mi ćemo se truditi da podržimo sve te neke projekte i socijalne i kulturne, sportske, sve privreda također. Želimo da podržimo i dalje i samozapošljavanje i zapošljavanje. Investicije jesu važne, evo, spomenuli smo i vodovod i kanalizaciju i asfaltiranje i gradskih i ovih prigradskih naselja. To je nešto sve što nas čeka. Evo, kao što ste primijetili, i ovih dana krenuli su radovi, nastavljamo i osvjetljenje kružnih tokova, što nismo realizovali ranije, i probijanje određenih ulica. Prema nekim informacijama, asfaltna baza trenutno ne radi, očekujemo vjerovatno mart, april da počne da radi. Tako da, eto, ne zavisi sve od nas. I sve te neke uslove planiramo, naravno, i da ispoštujemo i sve što je realno. Sačekat ćemo, ali ono što nije, što možemo da ubrzamo, sigurno da ćemo ubrzati. Tako da, nadam se, ako Bog da, kao i prethodnih godina, kad bude izvještaj o izvršenju za 2026. godinu, da ćemo se sigurno ponositi sa svim tim rezultatima koje smo zajedno odradili. Svako u više navrata ste spomenuli otvaranje nove bolnice, a time i posjetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Koliko je vama važna ova posjeta predsjednika Srbije, o čemu ste razgovarali i koliko će biti podrška Srbije važna da se ti planovi realizuju? Kao što ste rekli, podrška je vrlo važna pri realizaciji kako finansijska, tako i svaka druga. Pa evo, iskoristio priliku stvarno i sada da se zahvalim i gospodinu Vučiću i svim njegovim saradnicima koji su nam bili značajna podrška u posljednje vrijeme. Jer narod voli nešto da konkretno osjeti i vidi. A mi smo to u Trebinju osjetili i vidjeli. Znači, i izgradnja vrtića Srbija u najvećem naselju Gorica, i podrška prilikom izgradnje, odnosno popločavanja Starog grada, i duhovni centar Mrkonjić. To su projekti koji su već, znači, podržani od strane Republike Srbije i, kažem opet, i gospodina Vučića i svih njegovih saradnika. I evo, zašto ne reći projekat aerodroma. Kao što ste čuli od gospodina Vučića, konkretno u Trebinju je rekao da želi da izdvoji sredstva, da podrži taj projekat i da se to izgradi u Trebinju. To je još jedan od dokaza da nema nekih pitanja suvišnih da li će biti, da li neće. Do nas je. Do nas u smislu da zajedno svi vidimo šta je to što mi trebamo da damo kao doprinos. Da li ćemo imati poteškoće, probleme sa nama susjednim gradovima, opštinama, državama? Pa to je njihov problem. Ako mi ispunimo sve uslove i dobijemo građevinsku dozvolu, nema razloga za zabrinutost. Kao odgovorni ljudi, upravo je to sad naš trenutno zadatak da uradimo na tom, da dobijemo građevinsku dozvolu, ekološku dozvolu, sve ono nešto što je neophodno da ispuni uslove, da iziđemo u javnost i da kažemo nema ovdje politike. Jeste li krenuli sa time posle Vučićeve posjete? Što se tiče grada Trebinja, konkretno, ne zato što sam ja sada tu i komentarišem, nego upravo zahvaljujem se i saradnicima mojim svima, sve zadatke neke koje smo imali, a nije bilo pretjerano, da smo na čistu, mi smo ih rešavali, ali nije ni malo. Jer treba prilagoditi i skupštinske odluke i izaći, da kažem, na teren, vidjeti šta je to nešto što mi možemo da uradimo. Sve smo to radili i zajedno radimo sa kompletnim timom ljudi iz Srbije i naša nadležna ministarstva. Znači, ne mogu sada nikom da kažem i ovako je i onako je nekog. Znači, imamo trenutno sad, da kažem, da se potrudimo koliko je moguće, da se ubrza izrada projektne dokumentacije, nakon tog da se idu u dobijanje i građevinske dozvole i ekološke, znači ono nešto, da kažem, što se tiče konkretnih zadataka po pitanju dobijanja tih dozvola, za sada nemamo nikakvih problema. Ovo govorim iz razloga raznih nekih pisanja, medija, ugrozit će izvorište, nema od tog ništa. Znači, vi kada radite najobičniji objekat, da dobijete građevinsku i upotrebnu dozvolu, morate ispuniti uslove da zadovoljava ono nešto što je neophodno, da ne ugrožava životnu sredinu. Upravo što je bio komentar, to je bio komentar kao da će biti aerodrom i ništa se neće uraditi, nego će podzemnim vodama doći pa ko bi to uradio? Za kuću, individualnu, a ne za projekat aerodroma. Znači, to treba da ispuni sve uslove
I zahvaljujem se i prethodnom direktoru aerodroma Trebinje i sadašnjem na angažmanu, također i, zašto ne reći, i prijatelju iz aerodroma Srbije koji su uzeli maksimalno učešća, dali sve od sebe i rade na toj projektnoj dokumentaciji i zajedno sa svim našim saradnicima. Nadam se da ćemo uskoro biti ponosni kada to sve pripremimo, završimo, a onda je naravno na predsjednicima da kažu evo, izvolite novac da se to podrži, da se izgradi. Do tog trenutka nema razloga da usmjeravamo da li će novac biti obezbeđen ili neće, nego upravo kada se dobiju sve neophodne dozvole, onda će sigurno da bude i realizacija tog projekta. Činjenica je, opet kažem, živimo u vremenima u kojim živimo i mnogo se toga dešavalo od ideja da se uradi ovaj aerodrom, ali šta da se radi? Nije to samo pogodilo Trebinje, Hercegovinu, Republiku Srpsku, nego cijeli svijet. I ratovi, i krize, sve je to usporilo. Ali tu smo gdje smo i upravo trebamo da budemo i realni i da shodno vremenu u kom živimo budemo ponosni sa tim projektom kada se završi. Evo, nadamo se da će 2026. godina biti uspješna za rukovodstvo grada u cilju što boljeg života u Trebinju za sve naše sugrađane. Mi ćemo svakako pratiti sve kako bismo ih obavještavali o svemu što radite, a vi ste uvijek tu naravno i da konkretno kažete šta je sve urađeno i šta je u planu i hvala vam što je tako bilo i danas. Tako je, evo, nadam se da ćemo svi zajednički da ponosno istaknemo sve ono nešto što smo uradili i evo, tu smo i na raspolaganju svima da prokomentarišemo i da na neki način pravimo i dugoročne planove, što mi to sada radimo i upravo ćemo ovih dana objaviti jedan javni poziv. Pravimo trogodišnji plan kapitalnih investicija i koristim priliku da pozovem sve naše sugrađane koji imaju bilo kakvu ideju šta je to što bi dobro bilo da se uradi u Trebinju, da nam kažu. Pogotovo ako su u pitanju neki privrednici i planiraju neku investiciju, iako im je neophodna neka infrastruktura. Da li je u pitanju putna, da li je u pitanju znači vodovodna kanalizacija, nebitno šta je, veoma nam je važno da znamo njihove planove samo zato da bi ih mi pratili sa infrastrukturom. Jer upravo je to pravi način razvoja i Trebinja i Republike Srpske. Hvala vam još jednom što ste bili sa nama danas. Hvala i vama i veliki pozdrav i vama i svim gledalcima. Poštovani gledalci, naš gost bio je gospodin Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja. U nastavku gledamo koje su to najvažnije vijesti iz naše regije proteklih dana. Na ponovljenim prijevremenim predsjedničkim izborima na biračkom mjestu u Beogradu kandidat SNSD-a Siniša Karan dobio je 132, a kandidat SDS-a Branko Blanuša 57 glasova. Podaci su opštinske izborne komisije. Na ponovljene izbore izašao je 191 birač ili 56% upisanih u birački spisak. U odnosu na izbore održane u novembru prošle godine biračko pravo je iskoristilo 9 glasača više. Pravo glasa imalo je 340 birača. Kandidat SNSD-a na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednike Republike Srpske Siniša Karan pobjedio je na biračkom mjestu u selu Vranjska u Bileći, izjavila je predsjednica opštinske izborne komisije Jelena Kapor. Na pomenutom biračkom mjestu glasalo je 49 birača, što predstavlja izlaznost od 60,49% od ukupno 84 upisana glasača. Karan je osvojio 31, dok je za kandidata SDS-a Branka Blanušu glasalo 18 birača. Predsjednica opštinske izborne komisije istakla je da je izborni dan protekao mirno i bez nepravilnosti. Na biračkom mjestu Brljevo u opštini Gacko prema nezvaničnim informacijama pobjedio je Siniša Karan. Za njega je glasalo 83 birača, dok je Branko Blanuša dobio 64 glasa. Upis novih članova u svim uzrasnim kategorijama u skladu sa redovnim klubskim aktivnostima za polusezonu 2026. godinu. Upis traje od 10. februara svakim radnim danom u vrijeme treninga. Ujutru od 10 časova i uveče od 18 časova u prostorijama kluba u Gacku. Za upis je potrebna kopija rodnog lista ili lične karte i popunjen lični karton strijelca. Za sve mlađe od 18 godina potrebno je popuniti formular o saglasnosti roditelja da dijete može trenirati streljaštvo. Sredstva propisana za članarinu po cjenovniku kluba uplaćuju se na blagajni u klubu. Jedan od najznačajnijih energetskih projekata na području Nevesinja, vjetropark Trusina, godinama se nalazi u fokusu javnosti, ali i dalje bez konkretne realizacije. Nadležni ističu da bi Trusina predstavljala značajan iskorak ka energetskoj tranziciji i pozicioniranju Nevesinja na mapi važnih energetskih projekata u regionu.
Vjetropark Trusina smatra se najstarijim projektom iz oblasti obnovljivih, odnosno zelenih izvora energije na području Nevesinja. Još prije više od decenije pokrenuti su prve inicijative i koncesioni projekti za izgradnju vjetroelektrane na ovom lokalitetu, koji je prepoznat kao izuzetno povoljan za proizvodnju energije iz vjetra. Vjetropark Trusina je najstariji projekat energetski od ovih, kako se to popularno kaže, energetskih projekata takozvane zelene energije. Međutim, on je izgubio koncesiju vlade Republike Srpske firmi koja je tada prvobitno dobila koncesiju zbog neizvršavanja određenih koncesijonih obaveza. Oni su izgubili koncesiju. Među vremenu dva vlasnika tog projekta, jedan je iz Beograda, drugi iz Zagreba, su imali sudski spor oko udjela imovinskog. Sada je to riješeno i ako sam ja dobro razumio, sad se nastoji da se ponovo aktualizuje vjetropark Trusina. Da li će se tražiti novi koncesionar ili će se pokušati pregovarati sa starim koncesionarom, to će odlučiti vlada Republike Srpske, ali ono što je značajno i ako mogu ja kao načelnik opštine Nevesinje da kažem po tom pitanju, za nas bi bilo neobično važno da taj projekat uđe u realizaciju jer puno znači za opštinu Nevesinje i to je provjereno. Taj projekat je prošao kroz kompletan monitoring, ispitne radove i tako dalje. Vjetropark Trusina je po ispitivanjima snazi vjetra najbolji u čitavoj Hercegovini. Ukoliko bi ovaj projekat bio realizovan, koristi bi bile višestruke. Osim proizvodne električne energije iz obnovljivih izvora energije, vjetropark bi mogao donijeti nova radna mjesta i prihode u lokalni budžet. Konkretna korist opštine Nevesinje jeste u taksi koju bi ovaj koncesionar plaćao na svaki proizvodeni kilovat, odnosno megavat električne energije. Ja u ovom momentu ne mogu reći sa sigurnošću koliko je to, jer se sad ne zna ni snaga toga. Prvobitno je bilo 50 megavata, sada bi bila ona vjerovatno veća, jer jedna vjetrenjača tada je bila možda 3 megavata, a sada jedna vjetrenjača 6 ili 7 megavata, tako da u zavisnosti od snage opština Nevesinje bi pretpostavljam imala godišnje oko 1 milion maraka. Iako se vjetropark Trusina godinama najavljuje, njegova budućnost i dalje zavisi od rješavanja koncesionih i investicionih pitanja. Ovaj projekat pokazuje da Hercegovina ima kapacitet za razvoj obnovljivih izvora energije, a nadležni poručuju ulaganje u zelenu energiju tek slijede. Marko Spajić, momak iz Trebinja sa hemofilijom, živi od djetinjstva, a bezbrižne dane zamijenili su bolnice, terapije i dugotrajna mirovanja. Ipak, uprkos svemu, danas čvrsto stoji na nogama uz jasnu poruku da nikada neće stati. Hemofilija je rijetka i teška bolest zbog koja i najmanja povreda može dovesti do nepokretnosti. Marko Spajić dijagnozu je dobio još u djetinjstvu, a umjesto igre i trčanja odrastanje su obilježili padovi, otoci i bolovi. Bolnice su postale njegova svakodnevnica, a školovanje dodatno otežano odsustvima i mirovanjem. Hemofiliju smo otkrili u mom ranom djetinjstvu, nakon tih par povrijeda rane nisu normalno zarasle, trebalo je malo duže vremena da se oporavim. Morao sam dosta više da se pazim u odnosu na drugu djecu, nisam smio da se povrijedim, porežem, udarim, padnem, to je sve dolazilo do tih nekih povrijeda koje su me vezale za krevet duže vrijeme. Prekretnica dolazi kada terapija postaje redovna i dostupna. Njegov život je sada mnogo kvalitetniji, ali kako kaže, borba nikada ne prestaje. Pa danas to izgleda puno bolje. Medicina je dosta napredovala, lijekova hvala Bogu ima i hajmo reći sad vodim jedan normalan život. Jedan moj prosječan dan izgleda tako što kao većina idem na posao, posle kafica, odem do teretane, izađem sa djevojkom. Svoju borbu pretočio je u muziku, snimio je pjesmu simboličnog naziva Nikad neću stati, u kojoj između ostalog poručuje: nikad neću stati, sve od sebe ću dat, dobio sam bitku, a dobit ću i rat. Na ideju za tu pjesmu sam došao tako što sam napisao prvo svoju životnu priču kao priču, onda sam im prepravio tekst pjesme koji su mi prijatelji pomogli da snimim i izbacim. Poruka te pjesme je da se nikad ne odustaje, da se uvijek treba boriti, da se nikad ne odustaje i ključni stih te pjesme jeste da nikad neću stati, da samo se treba boriti u životu za to što hoćete da postignete.
Život sa hemofilijom nije birao, ali je izabrao kako će ga živjeti. Danas, uprkos ograničenjima, gleda naprijed. Snagu pronalazi u porodici i vjeri da prepreke postoje samo da bi nas ojačale. Za pravoslavne vjernike 23. februara počinje višenedeljni veliki vaskršnji ili časni post koji se završava praznikom Vaskrsenja Isusa Hrista. Vaskrs se ove godine proslavlja 12. aprila, a prema pravoslavnom učenju veliki post nas uči pokajanju, praštanju i pravoj molitvi. Pravoslavna crkva vjernike uvodi u vaskršnji post postepeno kroz 4 pripremne nedelje koje imaju snažan duhovni značaj. Ove nedelje služe kao duhovni putokaz i poziv na unutrašnju pripremu, a ne samo na promjenu načina ishrane. Počeli smo još prošle sedmice nedeljom o Mitaru i Fariseju, o cariniku i Fariseju. Ova nedelja je bila posvećena bludnom sinu, to je dvojici braće od istog oca. To su sve neke pripremne sedmice za ulazak u veliki vaskršnji post i one govore da čovjek može da ide dvijema stazama, a obično svaki čovjek ide i jednom i drugom stazom. Ali evo da ovako ugrubo kažemo, jedna je ta staza koja nas vodi strasna u grijehove, u razne promašaje i propuste, u nekakve nedobro naše ponašanje, iz koje je izbavljenje pokajanje, povratak Ocu nebeskome kroz opet post, uzdržanje od tih loših dijela koje smo činili i početak činjenja dobrih dijela. A druga staza može da bude za nas koji smo u crkvi isto ovako pomalo opasna, kad sve radimo dobro, kad postimo postove i kad idemo na liturgiju i pričešćujemo se, da pomislimo da smo završili posao i da je to to. I jedna i druga uvijek treba popravku, uvijek treba pokajanje, a ona se odvija na sljedeći način. Prilike, kako kaže Sveti Luka Krimski, da bismo mi shvatili kako da se uzdržavamo od svih grešaka, duhovnih i tjelesnih, mi počinjemo od tjelesnog posta. Kao što u školi počinjemo od azbuke, da bismo naučili riječi i rečenice, mi počinjemo od tjelesnog posta, uzdržavajući se od hrane mrsne i jedući samo postnu, da bi nas to podstaklo da promišljamo, da se uzdržimo i od nekih drugih stvari koji su loše u našem životu, a mi želimo da ih promijenimo, da ne budu više takve. Riječ je o pokretnom postu čiji početak zavisi od datuma Vaskrsa i koji se smatra najvažnijim periodom duhovne pripreme u pravoslavnoj godini. Cilj je da se u miru i tišini dočeka najveći hrišćanski praznik Vaskrs, s obzirom da je vjera Vaskrsenja osnov hrišćanstva. I Vaskršnja i svaki drugi post, naročito Vaskršnji kao najintenzivniji, najvažniji, najznačajniji u hrišćanskom životu i koji kad završimo, dočekamo najvažniji praznik pobjede za smrću, isto tako počinje uzdržanjem od hrane, a osim toga mi lagano se spremamo ispovješću, sagledavanjem svojih ne tuđih grešaka, odlukom čvrstom da pomalo ili jače od njih se odreknemo i da počnemo drugačije da razmišljamo. Kad počnemo drugačije da razmišljamo, da služimo Bogu i bližnjima, onda počnemo drugačije da i djelamo i činimo drugačija djela i tako se kroz vrijeme popravljamo da bi bili spremni za vječnost koja je blagoslovena Vaskrsenjem Hristovim i zagarantovana onima koji budu to radili, činili i mislili. Vaskršnji post u 2026. godini počinje 23. februara, a završava se 11. aprila uoči Vaskrsa. Veliki post traje 48 dana, riječ je o najdužem i najstrožijem postu u pravoslavnoj crkvi. Na prestižnom Svetosavskom balu u Beču, održanom 6. februara u veličanstvenoj Hofburg palati, hor Tribunija iz Trebinja premijerno je izveo valcer komponovan posebno za ovu priliku. Profesor Milisav Sukonjica, bariton hora Tribunija, ističe da je ovo velika čast za njegov hor, te da je ova kompozicija na jedinstven način povezala bogatu tradiciju i srpsku kulturnu baštinu. Tu smo i prvi put saznali za neki ekskluzivitet kada je u pitanju konkretno naš program koji smo mi pripremali. Dakle, evo, koristim priliku da kažem da taj veliki starogradski valcer koji smo mi izveli je u stvari premijerno napisan upravo za ovaj bal. Tako da i mi smo sami bili oduševljeni, prosto nismo ni znali. Dakle, ta kompozicija koju smo mi spremali je premijerno napisana upravo za ovaj bal koji se sada održao. Tako da kažem, i to je jedna premijera bila i za nas kao ansambl, a i uopšte za publiku i za sam bal. Dakle, da je to jedna kompozicija koja je napisana namjenski i u svakom slučaju to svemu daje još
mislim, veću još važnost i značaj. Na kraju vijesti prognoza meteorologa. Promjenjivo do potpuno oblačan sa povremenom kišom, u višim predjelima susnežice ili malo snijega, ponegdje oko rijeka i po kotlinama jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren uveče u Sembeni, pojačan istočnih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha od 7 do 13, u višim predjelima od 4 stepena. Sutra pretežno oblačno i malo svježije sa padavinama koje će se od jutra širiti s juga i zapada ka svim predjelima. Padaće uglavnom slaba kiša, na jugu umjerena, na višim planinama susnežice ili snijeg. Lokalno oko rijeka i po kotlinama jutro maglovito. Tokom dana će biti kraćih sunčanih intervala. Vjetar tokom većeg dijela dana slab, na sjeveroistoku slab do umjeren istočnih smjerova ili promjenjiv. Uveče vjetar skreće na južne smjerove i jača od jugozapada, ka istoku će biti pojačanih udara juga. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 7, u Visokoj Hercegovini od -1 stepen. Maksimalna temperatura vazduha od 5 do 10, na jugu do 12, u Visokoj Hercegovini od 2 stepena Celzijusova. Poštovani gledalci, to bi bilo sve u vijestima danas. Pratite nas i sutra u istom terminu. Doviđenja.